Se queres un presidente que che minta, non me votes. Se queres un presidente que che diga que hai un terrorismo bo e un terrorismo malo, non me votes. Se queres un presidente que che quito teu para darllo o independentismo, non me votes. E se queres un presidente que nos divida os galegos e nos separe do resto de españois, non me votes. Pero se queres un presidente que faga que Galicia funcione, que faga que Galicia siga a cabeza, sendo un lugar que respecta, no que nos vai ben, integrador, pioneiro, igualitario, entón, sí, daquela, conto co teu voto. Vota polo que queres.